Assalamu alaikum. Savkoz Parel'den tanka salam. Ertemenki saat 9'da Mamunda'ya olup 2,5 kilogramlık balığımız hazır kazanға dayarda alıp Moskvaga uçup etdi. Moskvada turgan insandın rızkısı usul balığa koşulgan eкен. Hazır Moskvaga jetkizemiz. Свежий maylar koyuldu. Hazır balık kaynadı. Hazır mol sütlerin üstüne çıkarabız pişken balıktı. Ondan keyin mayı sırtı pişkenden keyin buga salıp berебиz dagы бул контейнерден ошо Москвага кетет. Мына бул бишти. Экинчиси уже казанга салды. Азыр мына борсокту bonuska koşup berебиz. Себеби Москвага эч нерсе жеткизе албайбыз да, суусундук берсек, таможнядан алып калат. Мына борсокту өткөрүлсөк болот. Бул борсок бонус. Көп салып берсек болот, просто биздин мынабу ийгиликтерибизге батта кылат. Ошондуктан бир аз эле коштук. Мына караңыз. Вах. Пай. Мынау биздин eski поварыбыз келип 17 жылдык стаж бар повар. Азыр жанагы качып кеткен клиенттер да келди. Биринчисине бир аз үйрөнө албай неме кылдык эле. Азыр в общем зор. Места бүткөн болуп атат. Келсеңиздер сиздерге да ушундай кылып сыйлап сый көрсөтөбүз. Кааласаңыздар момундагы балдарыңыздарга, ата-энеңиздерге, туугандарга balık üretisine maksada sürerli üretiriz. Ve balığımız düşüp değer oldu. Yanına boşluğumuzu koyduk. Bayağıdan ayetken bonustan boşluktu. Bu acili saldık. Azı kalganları saldık. Görüyoruz. Yani ukraşenyasını kılavuzdaki Moskva. Buna o ikincisi daha değer oldu. Karanlıcı. Ayavay sonunda, ayavay damında. Bunday sonun kılıp kuruşyaşı balığız. Bu da vitaminler daytınız. Hazır Moskvalısı balık uçup edetti. Ana Moskva. Kimge nasip kılgan bu balıktır. Vah. Ukraçenya kılganımızda limon ve zeleni saldık. Piyazı acele salıp koyduk. Şu piyaz ayırtıp koyuyorsun. Buna cenab balığız büttü. 3100 tonluk balık. Buna kuda kalırsa kayaka Moskvaga. Ana Moskva, mına Moskva. Kimge nasip kılgan bu balıktır. Karаңыз. Allah Taala nasip kılgan eken. Ajakamın baldarına nasip kılıptır kuda kalırsa. Yemi sağ-salama ketip barsın. Baldarı şu жерде жақсы неберелерімен жеп отырған болсын, аш болсын. Егер сіздерге де осындай деректер керек болған болса айтсаңыздар, ертеменен өзім бол бола қылып қойып беремін. Ақ жол, Құдайым жолыңыздарды берсін.